Benta kesngi kador bardong pom lahir Mauring Keneng kala pelong yaka First Tirot Singh Academy Award kom awareness program ha kador bar hol pom lahir benta kesngi. Ha kate kesngi ngila thakhi yaka jingdon ringkat lang jungkirang badong uba bariton kharsati kumusong konor uba balanstar nongrum kumus ketri dong. Nang tangi la yoru yakinong kuren na uba penyai sings iem UMDC but UMLA jongko Mauring Keneng constituency uba Robinson nongrum u presiden ke HYC Mauring Keneng circle u Robert Jun Kharjaren u presiden ke CEC ubulai don lang hakate kesngi nang ta uba Redinal Sun general secretary ke HYC Nongstoin circle Chester Wells Sotun vice president ke HYC Mauring Keneng circle bat kumjuru ba Joy Pankon u presiden ke HYC Madan Ruting unit bat kiwe hakate kesngi ngilai yi ya kajing shim bentalang bat kajing yo kajing aitiru yaki khusnam shaki khana apuli jong kote kisnong buat kapal persentanat kalau bang yoi bagi sabla jong ka senong ke jong hi ki pawa hagi jengpuli hagi liang barong ya ladi nala ya puli lang bagi jong ba walambok harsati setiap puli jong senong ke jong hi nadu na thi na po school ba nehu but nganut bangau ba kande ke jing ya rum sing bhalang ru de leng ba jong i he ba ikai yang ni bedarum ke siu ban dia tri ke siu hadu entah ni dangan lok bat ni bu ada ya jing duai ba wat daudan aku dengan jing bom dak lain ba kan ka pat ring bulai untuk kunum ta jong ba wen yang sim ba wan ra ye ki an ki kanun kadi ke extend body ke ba khambun kam tam na baro ki benta jong ka sonsel ti ke jing kali mata ba ulong ka ai ka bor jong ka sonsel hapo jong sik schedule ya ka bor jong ka sonsel hapo ka sik schedule la batai no kau du ka para lain ya la batai susu ka para nriu la batai ka para paragraf pra ka para shipo ba ka kiwi benta ka para lain jong ka sik schedule ka batai ba ka diskonsil ka don ya ka bor ban snaan halor ka khendo ka siap iriti ki dustur ki khlau ki bitau ki yo ki hak Kasong kha song man kum kita kari ki bor jong ka diskonsil ka batai ro spang ka bor jong kita ki sim bat jong ki headman appointment of chief and headman nata khadau lada pinpet ki sim hakalang gari india ki la duno andre apo kasi jentia bar apo garo ki dang dam na boleh la penne prisa na dakane ka sikse dulu Dega diskonsil ko padang penne e kini ki sim bar habo sim une ki dor barat kine ki dor bar sunong ki saudar kine andre na pilek hakalang jong gari india la pendulu ti kini la wanra ka ki pansayat kita ki dor bar sunong syari thot ki pansayat hakani ka pansayat kamlong su ka dorbar riti dustur lalong bet katkum ke konsen ya ka ba lalong bet kum ke jingejit MLA MDC hi nadu national ka ba ki political party ki ya faida ka what daily election do ki ele hakateng jongki political party kemudian ele sardar u kandidat kongres don UP don punta sadakam kini ki kamsnom ta di Henry hapo jongi pak kamlong kita kiat ka kum dari ti dustur ki baladan nadu hendai hai ti ye ki khlau ki ta ye ki khendo ke siap dang hai kini ki senam ngelawan ra ya lambil kumlu ban yada ya khendo ke siap mo boleh nilai yo i ya ka jinge jong ki bru jongi ki don ki bru jongi ki don kalum ko he ha school le ki khun don kam ban simram mo nada phak pulis abang kha Tiada lah sebram ki orang pihak penregister no, namun mungkin bayaran. Kalau kita tang saudara muslim, mungkin bayaran. Anda lah ayram anda lah alih register tak hendak, silak alak tang register. Tak hendak jom pi long try mau pi ini hapsiu, tanpa alih register hapsiu silak alak. Kata anu kata dia ki, ya kejing long kejing mana kejing. Nampak kiyo lah kita ki andri thor ban su haki tribal jom ni nampak himdan kita ki
nyimdon kita ki board registration ki jongi te mental lembaga ni lambil ki bingla snabat kimi inti go governor unso ya gane kilalat kata ka jing register tangla pentip hausodar la ajing tho hausodar la jing tip usim pila pentip po diskonsil la da ka diskonsil kal ayah ki kot ki bandut sitang sejar hajar la biar la skem ke jing try jong ki lot Indonesia pila la ban simlun pila la ban simram ka pamon ni kred unemployment menta sibu udon kun dan ni kun jong ki kwa ban sen business ni don kam kam bisa da simram ka mod la don ka ni ka an la Indonesia ka suk perlu kam su ban pelai nomor menta la datang bayar register silak lalu mo tisa sim sa takaram tidak ladan silak tapi ini panrap le yusu ki ban sen kam dan mau ada silap filalong kan ben yarisnya yang mau kita di nanti kadang ni warak kadang dia kan di dalam bil banyata yang Indonesia di sakawai kamtam ni ibu nang di kilong kemi nak lihat coba diskonsil itu ki jelasna ya kawai ke an gaba ni khot ke jing tenne tansa ya ka jat ke khong lani ya ke jing long trai bakar pang dongari berkecat ni joni i khot ya ta kasilan dia jang hakan ni kaan gila pendek pensa ya ketu gajing ajak ke jom rajak berujung ni syak kente ni pendek pensa ya ketu gajing yok penta jom ki kente ki jom ni ki jaka ki buta bat ki lum dua spa ko jom ka sen kini kila dan lupa ngila nim syak su ketu gajing su ya sim jat lebe ma ki dan tenteng ki dakar da pa on kandai mulai da on be kandai jat kalau ada kerjaan, ada wajri, ada petau terter, lah kalau jat ada sim jat kan, sekentir orang lain, bukan kasih lain tik lah ya ajak kasih efek tiap, mau tikum gitu ke pendunong ya kajian jom-jom ni, wiyo ban let ring lesen don kamcu ring lesen ulale ban ulayo ban jaka layo reservation policy bat la lese mo ban light na kin kontak bat kontak tikum gitu kalau don lupa ka anya pot responsible ban yada timenta hagari bekerja untuk jongi kadon gejing tingkul adoption ba kumnung ye tingkul kamtam kini ki bom don kun kentei mo ki sim na ki parakur kumnung terus kan unta tikum kita hapo diskonsil hatu unta ki la don kan ye ki an snong an tau la de konkret na kapos tak tu kan ni ki himan bom pa don an rei la don lut ki an ke go bor dong sim ke go bor dong sodar ke go bor jong ki lengdok ki pasantren la dan pakai dot ke hima khairin mi jong pingi la wanra awajar kapra andoi na uliang u governor u kwa pana pen phasusu bat ngin sawara abian mata apo hima khairin rei ki bopun ki hima na po southwest eastern west bat west kasili la bun ki an ki bala dachna ti dalor kata apat kumbong yong ngidon sa ki bor jong ka diskonsil haka para andreu kum ki yo ki ham ban sengyo ko sarkar la ban sengyo klam gajing de jong diskonsil nak daw ki yo ki ham para bor la pipet ki debe ki yo shnong ki yo hima an ki yo diskonsil ka sarkar ka shuyarap kan ki gram kan ki fon ngidon mensuali ki di ki primary school ki di ki jong ka diskonsil regelong ka diskonsil ke syam jing ban perli pisana ka daw ka sarkar na clear ka yarap no ban shimno ya primary school ke dispensary ru jing syari di bor na diskonsil re ka jing duna plat ka jing ka plat ka perlong ni sarkar ban yarap do ya ka diskonsil lalu kata ngidon ka para kraf ka keren sepang ka bor jo diskonsil ban shim ka jana kidon kita di professional tax mo kiba kidi kinong kai ni ko faktor ni mano badon ka don kan seksiu go professional tax pat ka dor kalau kabarit dadi ba mi keren do kata hari kiwi ki hok badlum khajana kum ka property tax ni klem sim no ble hapo jong ka ri ba ka jam do jong ni ong ba ka khndo go de jong phi kum no go diskonsil kan sim khajana kata ka bom na alo kata ka daw ka klem sim ka para ka ba shipo pat kedi kita kabor berkaitiar jong kasih schedule sapang kata ka jing yada ya ka khai paten ka bagi khot ka trading license na try to let go bagi dakar kin nomla ban sing dukan kin nomla ban le business ka trading license na boleh ki GGM no close roy na do ti ki port ulang de BUI kumno kini ki company kumno kini ki dakar kila kham rus pa banangi de ki spa sha
Jongi di dan business masih kerut di lading itu mak yang keleng nih. Dan ya senang tau. Udah karep sih ajar kerut jing udah ri. Ndoi. Nah tak tahu punya le business ini mangi berkami nolak bener ya. Nolak ni ngidang jengai. Pementang yang melak benden nak kajing start kajing terus itu jongki kasih jongi ngilak tepet ngilak kiu bah. Habarok kini yang business. Ngilala berseng hidupan boper. Henry lada pipet ya taruh dan dia mentang aku sedang Ujongi bo un kelanci cah business ditang mentang aku sedang. Henry lada pilih cah garohin lagi yoi. Mo lada pilih ipo garohin lagi kan lagi cini siapa di kontraktor po garohin teng kijing teri kipa aku lagi bukin masuk. Kerwit bikin tribal barok. Hidukan lada pipet po garohin pini masuk cross na salam. Pilih itu fotonya iselai pun hidukan banjar. Kim pat dalong tidak tahu kadang don kam sisa kata kajing ada agak kini penting. No boleh itu ki kelomba ladang nisa kini no kini penting. Kemut nisa kini kepeling jah. Bahasa kini kepeling jah. Hari bekerja dulu baduk pada bekerja dulu baduk. Kasak elam kelab. Kasuk benci elam kelab kerja dulu. Ni abang hidup. Nilong dipen hakiway pat kiway kinut man tambor orang berbuat ini. Di kumbang orang pi kelong bang ini yat bin kan adu kata kan dikasih sidul. Kabenta kabak hadu do kabang aswa berkeren. Ban penkut ya kan nega benta jong sidul menta kelong ba kumba pio snow menta kelong sepang kata kajing yang pembeli food kami kali asal. Pi agak kebor man kapor kami. Bakal jia tak kajing ya kajia majia apa dengan mereka pada samlah ada yang jentihilan yang dipokasihin kajia kata kajing yang kini